ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Makitam ti motor ko to yang. Napintas mo't ang motor. Wan, yung naglakwak iti bakak na ita. Ingatan ko dito yung motor. Anya, kunak man no pagpuunan ta iti negosyaw. Saan na? Ingatan ko nga rodan iti motor. Kasanaon di plano tangag negosyaw. Bayamon na ita negosyaw. Basta da motor ko. Ay sana mabalain. Ingkay subli de ta motor. Soblem ti kwarta. Ay saan? Nagpintas tupay da ito yung motor ko. Napimpintas ngamsi ka, tuyang. Napatag da ito yung motor ko, tuyang. Napatpatag ngamsi ka. Isuasaan ko ang mabalin nga isublay. Ha? Saan lasi ka tinang pastor ige baka? Oray siyak, inaldaw nga pastor ka. Idento ta si ka, namilun sa lang nga pastor mo. Ay, uray pa. Kasanaon ti plano ta negosyaw. Ayawanon, dinadaal mo ti plano ka na pintas ba daw? Sayang! Nakagatang gayam ni pare badong iti motor na. Wen nga rod, Enteng. Kat jay naglakwan na iti baka dating gatang na. Aya, ay pangusaran na ngay iti motor. Ag motor nga taa, amapan ijay bangkag da. Ay, masadot siguro na amag na. Kaskan ka, adamat motor mo. Wala, usarat no mapapanak iti barangay hall. Awan parikot. Basta lakit di aramaten iti nasayaat. Saan kahit nga aramaten tapno pagparamag? Ayater aramidam ba daw? Sukatak man ti tambot so da ito yung motor ko. Tapno napigsa ti ungor na. Anya, apay anas kan apapigsaom. Di pa'y ka nasakit itilapayan. Mayat tupay tuyang. Ay, maditikas na. Ha? Mayat mo't day taungor ti motor mo asigaw. Ta saan anasakit tilapayag. Iso asaan mo nasukatan. Ay, di ka man makibiyang tuyang. Ibagbagak ti pagsayaatam ngam di mo kayat. Ay, di ka makibiyang iti kayat kong aramiday. Kung nawanan ti bagam, ala pumanaw kan. Tadi ka mangsinga. Ato yung tigat-gatangam amantika, kwarog. Ito yung matibayad ka. Nah, asino dyan nakamotor, alimbabas. Naka-helmet mo. Tay anak ni Manggudo di tamyanan. Nalabit ang mapan ijay ilay. Iso anak ka helmet. Nay, adaman ng limabas. Awan helmet na. Nalabit ang mapanla di takantaw. Iso asaan anak ka helmet. Ay, uso talaga ti motor itaa. Una na. Uray dagiti estudyante high school. At damatan motorsiklo da. Un nga raod. Sapay agsasaro no da lumabas no iti agsapa. Ay, day tala ongor ti motor ti mangmangag. Wan nga raod. Uray ijay ayan ko abanda. Adumat ti lumabas ang motor. Taigit ti kalsada ti balaykaw. Mayat! Mayat na talaga. Nagpigsa ti banurbur na. Ay, bakaw! Nagpigsa mo't ng ibanurbor na motor mo. Mayat tupay. Talyawan na nagiti amin na malabsak tuya. No siya amay sa masuro na. Siya kaunti kasikatan dito yung kabildatan. Kasano ko man nagbalin ka sikat? Ay, kat ka po dito yung motor ko Dahito yung motor ko, tikapigsan iti ungor. Anya? Kaya numangag dati ungor na, amuda na siya. Oho, makapasuron ti ungor ti motor mo. Makapa-high blood. Ne. Day takit din motor tinangigatangam iti pagnegosyo ta kuma. Ay, di mon ulit-ulitin man to yang makauma. Day ta motor mo ti makauma. Mayat na talaga. Nagpigsa. Tata Banong! Ha? Anya ka bagtan? Kaslaawan panunot mo. Nay, apay, anya ti basol cooking ka? Banurburam iti napigsa day ta motor mo. Amom ka di nga da nakaturog nga ubing? Oray la nakigtot di ta banurbor ti motor mo. Apay, amo kaya, nga da nakaturog nga ubeng. No talaga nga da panunot mo, di mo banurburan iti napigsa ta motor mo, ta makarengrang. Ne. Nasakit iti lapayag. Kaslaawan ka, robam amasinga iti kastangar aramidang. Ay, awan bibiyang mo kanyak. Ha?
Sikakit di at awan bibiyang na iti kaaruba na. Naadaan ka lang iti motor, nalastog kan. Mapal ka lang mo ta. Pangaasim tatabadong. Di mon pabanurburan iti napigsa ta motor mo, tamakatitilang. Ato'y tikat-gatang nga masabaw, Mari Banang. Ato'y matibayad ko, Mare. Paglaba akman. Na. Makapasuron mo't dayjay ang motor. Ni pari badong dayjay. Ay nagalas moton. Sapay banurburan na iti nakapigpigsa. Wen nga rod Ay, nasakit iti lapayag. Ay, anya mo't dayjay alaklakayan. Adan samot gura na kanyak. Uray siyak, Mare. Taapay a pinabanurbor na itinapigsa dyan motor na. Idilim mabas dito itersenam. Wano, ipalastog na dyan motor na. Mabali na kasta, Mare. Bayam man ta kasaritak ni Marito yang. Ibagak abagbagaan na ni Badong na. Imbag ta imay ka dito tersinak, Marituyang. Umayak gumatang iti asin, Maray. Ay, sige. Nga madangamin kayat ko nga ibagakan ka. Apay, anya da ita. Bagbagaan man ni Kabadong, tano lumabas dito tersinak. Kat di namat ibanurbor iti nagpigsa diya motor na Ha? Di na kadiam mo ang makapasoron tikas jay nga aramiden na. Ay, wun nga rod, Maray. Tauray siya. Masurunak. Agasam, tauray ijay paraangan may kat banurburon na itinagpig sa di motor na. Imbaga taawan nagreklamaw. Adda Ay katala bagbagaam ni Badong Maw. Ay namare bagbagaak. Ngam dinak mo denggang. Ay, aday ta. Nakadanon ako dito yung barangay hall. Mayat no ada motor, tas anak na... Ha! Di pa rin ba dong jili mamas? Nakapigpig sa matiungor ti motor nan. Ay, panurburan na pa. Nata nagsulay. Ay, salbag na ito. Pasikatan naksa. Ay, apo. Una yan ti panurbur ti motor na. Pinasikatak ni Parenteng. Pinaborbor ko ti motor ko idilim mabasa ka batog na, tuyang. Na, naikan ba daw ang mga nugumurakan ka ni Kapitan? Ay, kat ba yung magumura? Anya ko ma. Ay na ba daw di kagar aramid iti pangguraan ti bumarangay kan ka? Ay, uray man gumura da kanyak. Anya ko ma. Na, Awan baby ang kau, nugumura da kanyak. Ngagpapan, kini Parenteng. ay ala, makaamu ka ba daw? Siya kung amis mo ti may dito balayaw, ta kasarita ka paray. Apay aya. Ti motor mo. Eh, mabalay, nakisayam ti ungor ti motor mo, ta nagpigsa. Bawal dayjay, ta makatitilang. Anya bawal. Adaw tagreklamaw. Agaputa makatitilang ti ungor ti motor mo. Sa pa'y kaskalabaki kun kuntes no agmaneho ka ta banurburum iti kasta unay. Motor nga. Agreklamo nga raw dagiti ada iti igit ti kalsada. Nagkunang amin nga agbalay da iti igit ti kalsada ya. Ay, warningan ka No di mo dinggan ti pan nakisaritak ay. Makaamu ka. Dahito yung may ti bagaking ka, Parenteng, ha? Ay, sige. Di mo pakibiyangan ti biyag ti sa balay. Tabiyag ko daytoy. At ti motor mo. Kahit isulang, tinto na rin. Di mo pakibiyangan, ti motor ka. Nakaw, na di ilay tuya. Ito kasi nara ko agayam ka. Mapan kami di bangir nga ilay. Tadagayam mi ijay, nga agpaskain. Agmotor ka? Ay, katwin na. Ada nga rod motor ko. Di isuusaray. Awan mo't lisensyam, awan pa helmet ma. Sakit nagpig sa taungor ta motor ma. Kat kunada matiliw ka kanuno kasta. Agmulta ka ba daw? Awan agtiliw ijay ilay. Kan sandak ka matiliw. Tamok nga ipalusot. Anya? Ala makamu ka. Malahin na kan. Ada ka di ipagatang mau? Awan. Sige nga raw. Paili akan.
Oh, ato yun, tikat gata nga masuka, maribanang. Ay, agyaman na, maray. Ananwom ti suka, agpaksiw ka. Wen maray, agpaksiwak man iti tilapia. Naimas Ay, oo na yun. Ayan nyamot tanday di ang motor. Nagpigsa. Ni pari badong dayjay. Makarangrang ti ungor ti motor na. Ay, uray ni Inteng. Masuron kan kwa na. Gaputa pinaburbor na ti motor na iti batog ni Inteng. Ti ko na nangatak at pakaidayawan na ti kastang kaar-aramiden na. Wen nga rud Di namut denggan ti panakisarita ni Inteng kan kwa na. Ni Inteng paikit den ti dakas. Nala, makasarak tungatan iti katukad na. Wen posible day ta ang mapasamak, maray. Tawan mo't denggan na apan nakisarita. Nay, napay nga doon ti pulis ni Day. Iltiyaw. Nagpara di may isa. Mo. Ay, sir. Lisensya, Ha? awan helmet mo. Ken nakapigpig sa ti ungor ti motor mo. Ay, kwa, sir. Kirwar mo ti lisensya. Sir, awan lisensyak. Nangina mo ngamin ti agpalisensya. Nagturad ka matan nga agmotor dito sa sentro, nga awan lisensya. Adala ngaming gatangag, sir. Urayan niya pa'y ti rason mo. Ado ti violation mo. Awan respeto mi tilintag no kasta. Sir. No helmet, no license, unauthorized muffler, matikitan ka. Gapo kada kita violation mo. Anya? Ay, saan ka di mo ta, sir? Ay, masi kayo kanyak. Sa pagsaksakin ni tuyang kaw. Ala, asika swem, dagiti violation mo. Makitam ita day tang aramid mo badong. Kundi motor kang main, ngam awan mo lisensyam, awan pa helmet mo. Amo kaya nga nga dagtil-tiliw ijay ili. Nagturod ka mapan ni Jaylay, adi ka pa'y naghilmay. Ilako langan ti motor. Isag maknak mo gayam. Natanggan ngamin ti ulaw. Malas day ta motor. Diyak ko man ginagyatan. Na, tapabasulam pa'y jay motor. Wayne, malas day ta motor. Iso nga ilakog langan. Awan gayam na sayat nga ipain na kanyak. Mas daawak tapay ngamin na ginatang mau. Imbes ko maapagnegosyo tati kwarta. Ay, awang gayam serbe niya motor ko. Ta isagmak naklaan. Iso nga ilakog lagan. Mangipay lagayam iti malas. Ay, tatabadong. Saan aday ta motor mo ti ayan ti malas? No dikat sika. Gaputa di mo amo ti sumurot iti paganurutan. Ala, agmulta ka. Tangay bangad ka man. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay, asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.